Katnat rekam jong District Medical and Health Officer, Riboy District, hakajing trelang ru berkan National Ayush Mission, menta kasngi, kalapelong ya ka free medical health check-up, balai si menta daki doktor jong ki Ayush, kumsi benta ban penpriang ru ya kajing nang jing tim, halor kajing mentoy jong ka Ayush. Hakane ka program, lasaki kajing si menta, daki ru paiba, ki balai ru ya kajing mentoy ke bakrau lang bakane ka medical health check-up. Hakaba lawan bersaki lang ru, da uba Jason S. Maulong, MLA ka Umsning Constituency, Dr. H. Lanong, District Nodal Officer ka Ayush, Riboy District. Uba Rocky Marwen, Rangba Shnong, lembat kiwe-kiwe kiri Rangba. Nakaliang Dr. H. Lanong, in charge jong ka Ayush, ulai ka jing batay ka babnya, skipait ba, kibalawan ban si mata kene ka program, halor ka jing mentoy, bakum kipait ba kila banyo lang ba ka Ayush. Hakaba ulapun priangru, halor ka jing trikam jong ka Ayush Mission, hapo kene ka district. Nakaliang uba Jason Sokmi Maulong, kumukongsan, ulai ka jing ero ka bakraw ka tanat ka kwet ka kya jong ka Riboy District, kibalasim kya ban pelong ikum kane ka program, kaban aji mentoy kipait ba, kamtam eru banyo ka jing tip bat jing mentoy, lengba ka Ayush Mission bala pentrikam da ka sarkar pedeng. Berkat tu kat ni kita kiba students mostly kita ki chapter kiba ki haki health education lang makala kita ki benda bagi tho sepang yoga and naturopathy te kita ki students ru kiba layo sngo sepang kani te ngamtip apdeng jumpi ngan chukli paipa kiba darla hatu bila jio sngo sepang kani kan National Ayush Mission lani ka ya ka Ayush la jio sngo dan malay sngo nasuka bandong hoy ne em ne tak kata em ne bot pumpat jio sngo no kadika mission ka batamai kadika system kebangi ni dan menta dang hakidi kisnam kandiat be kidang yele ban promote ya kadika Indian system of medicine but hakabati kentup lang ya ka homeopathy kum ka way na ki Indian system of medicine number 2 originally ka homeopathy kam dele ka ba sedang nang na po India ka homeopathy ka de katanray ka jong ka na po Germany andre ni donbok ba ka government of India na ka sarkar India ka kentup lang ya kanika ayu ha kanika ya kanika homeopathy ha po jong ka Indian system of medicine but ya ka bambanta la kerteng ya ka kum ka Ayush takadang idan santli gida antu Ayush PE idan santli dai AYUS and H tikidan santli ni yang tu kanika kamut Ayurveda dan ni syaitu bor-bor tu hidwai Ayurveda kabaan ka yang nak kebetajong yoga and naturopathy walai di kani Yunani kebat S pada tadi kan Siddha H pada ya kan homeopathy telengba jong disantli kini sistem hagajuk kshatri ki pelong ya kan kerteng Ayush dinamta bun let's say pila syai menta ladadan bakli ki kan Ayush ndai bun sin menchua ki mod bakani Ayush ke Ayurveda dan Ayurvedic ndai em ka Ayurveda dan Ayurvedic kadai tang sibenta jong kan Ayush dimenta ngit pila syai ya kata ka ke bayi bakani Ayush but lengba jong kan National Ayush Mission menchua ngidon lang apo jong kan National Health Mission kebang itip menchua kum kan National Rural Health Mission mentang itip ya ka kum kan National Health Mission tekan ka National Ayush Mission mentang pede keladan la ka jong ilayo separately lengba jong ka ministry jong ka Ayush how senam ajar kat saw kila penyo ya kan lunch ya kan National Ayush Mission bandang ba jong kan Ayush National Ayush Mission kibun bah kini jingtre dibagi dan hak bangin boy sekipai pa ban ai kumnu ya kajing Arab ya kajing Persia sekipai pa te ngan sia tho kan dia kita ki components jong kalan ni ki bakathup apo jong ka hakani kan National Ayush Mission kum mentakas ni dan kenika public health outreach kumot kebangin poi sekipai pa ban ai ki ya kajing ko jing kya te kani ketika we sebentar ba ni kadon ka health
health camp ha bangin yo ban ai ya ki dawai in ai ka jing sumar lembati dawai jong ki ayush te kali kali ke shibanta kadan ru ka bangin dan ya kan ka school health program kemudian ha ki school nilai ni jet ka wei ke school ha ka wei ke block pangilai ni ai ki ji kai ki shapang jong kan ka ayush but strictly ka bangi stress ba ki students ka di shapangka yoga and naturopathy di kami kami ka way but ka ba buat nang tangi don ru ya kan ka ayush gram ni don kani ka ayush gram pade kadan kata ka snong ka way na di snong ki ba ki jit ka blog ka ba ka long kum ka in adopt ya ka kum ka model village jong ka ayush balang ba jong kani ha kani ka snong ka ba ki jit kandan ka way ka ni ka herbal garden ani ka jaga ba ki thung ye kini kan ba ha ka ba lang ba jong kani kandan kini ki jing pensyai kandan kini ki citizen charter bangla ban ong kandan ki signboard ha ba pen ki kini ki jing thung badan ka po jong kani ka garden but yo ki jing pensyai ki ni ki jai kan ba ki bangla ban pendan kam haye hasam but kalong ra ka jukur kom ba ni hikai ki beri bakin cultivate ki medicinal plant buat bakin thum ki medicinal plant tang banyaram andre aga ju ka por ka wanra ru ya ka jing soy jong ki medicinal plant ki ba lajan do ba ka ju ka por ka pelong ru bangin yo thum ki dia ki si ki jing thum ki kan ba ka bayara ke kan ba ru ka ju ka por te leng ba jong ka herbal garden ni hikai ki brio ba in school to let's say la shali ni ba ni don ki manufacturing unit buat kini ki basnai ki dawai te buat sini menta de ki nyim padan ha state ki jong ni dai se ki state ki ba prepare teng ki brio ki panabar ki wan ki ra kini ki medicinal plant ki ba ni nyim te Iwanra berkira nak bertanya cakap manufacturing unit hakaban ni mio jeng mentai ni shudu jeng mentai dari lada kibrio kau kisni kisutu ba ade dah kebetung ni ini but lengba jeng Arab jeng forest department kepada shibata nangta ke marketing haga horticulture dan agriculture kila pada ban market ya marketing kila ban di ya kini use ya kini manufacturing unit tadi kinong sinai ini kedawai batin yo cimatoy ni wanra kajikai kalong tang man beli galan renda diberi kelas sutu ikani kila ban wan cingara naga agriculture department naga forest department bakin yo iki sampling lani ki tenrai joki medicinal plant dikini kendiat ki ba nidan kacintrai po jong national ayush mission Mo sikadege ya ka team jong ka DMHO berbukat berkayus mission ki bala ay na ya bentar ba kerpang ku bisibun ku siazarno hak ba piwan ra ini program ni mission ndeng susi pan ni khamla wan ra khambon ni upat ba hak ba ni sedang ya program tamanganget ndala ya sibit kasni kisabun ki ban wan ya shimenta man pa sumar hak ni ka program hak ni ka hikam ina kalian ngajunga ngadang tang arbenta banya tu ipi ina kwa ai pat ba pinsu tu bat kajikal pat kalong ba lada pidon haplen kamet ka bapam kot mangkya wat le ran banya tu i doktor kamun sin ki nampak lale kamun sin mangi kun ki pat ba ni le ran banya tu i jipang le jungi teng niong ba kama edep situ ta saja la kajahi Hendri kata ke dia ke bamae, kata ke dia ke ba mensawe hak jikim jungi baman na resmi. Dan ada yang menjual ngade tu ipi ngade uwei na kiba layo jingkot na kani commission jongani program ayush mission. Baningkong namleran ngade tu ipi. Ngaladon ni jing shitom hemorrhage ki ong lani kibadan piles mo. Ni ki khasi lani khamsakam kani dong shete lamini jomi ni khan mahaman pam do masih mau kata red mill
Tenda na pampalan ka digestion kampiang syu. Tenda dingwi uba layo ita ka jingstom. Hagaba na po Nazareth Hospital kila panpun. Na po Bethany Hospital kila panpun. O nga balingan ay mo nga ngating magpapun. Hadin mga consult bat ka tuga ngon ki parok ki bayo ila jingkot jingkya. Nga persyang na kapo na wing doktor nanti na silong na po Lord's Homeo Remedy na jem na utan. Tangan siya may pitang pansyon nung, banyan nung kata kajing sitong. Henry na di dawai kumban riu benay, pat mantang na di uwe ubalayo ita kajing kot, ndang kam siya uban puy tagi hospital. Pat sagawa ya jingpang kabangayang mantahan ni nga di unongpang. Masundrong nanti na po ka entrance yung ka hall ka jong ni nga iya ito ka poster ito bata. Na iyo patay siya pang jingpang sangkay. Ni siya pang pangsangkay. Henry nga nito ipinga mo nang ba siya pangsangkay kan sa jahi. Henry ndah na li check up. Ndah ka jingpang na siya siya. Ndah lale iya kata ka MRI. Lap bangaladyo iya kata ka slip disc. Kata ka jingpang haus spine. Mau mabulong. Tinghi ban pun. Buat ban kata iya tau bulong jong kamet ke jongi. Na persyang banwat kilat kelinti. Hakabakot nga po isyakani kajing sumar. Kata lengba kani ka yoga, lengba kani ka physiotherapy. Hakaba doktor hangta kun hikaya pi kumno banle ya kata ki exercise prepare ban penrung biang ya kata ka dis kapalami au tu bulung jong pi kanang mapila banyak banyen. Nda pio ya kani ka jing sitom watang ban dam lu pimla ban syong rung nong ban thia rung long thik kum kutu ni tin ong yeng rung tum khu syong rung mong chi ni ta kada ko jing sitom long hadu kata kabana kali yang jonga lengba kani ka program lengba kani ka jing suma ngayo ila jing ko jing kya je santli ki by doctor ranong ila patai pi di kum ki pai ba ni ban sim kabu pada ka juga pon ni ban so sarong ba kari kasi ki jongi karus pa shika de hakar kom sumar mo kar kom sumar nature party lani jing sumar jongki ki kabirat ki jongi hapo ri kasi jongi ki dawai ki desin ki badan ki thang ki kemban ida ruspa ya do kata balemba kani ke jing sumar lemba kani ke jing sumar kaba kani ke mission kadan iyo sibun ke jing ko jing kya nama khambun sin na nangi lagi pala tingni dawai mo alopathy thought kalong quick and easy jam koloi tambah kata kita ki do jam jongi sapo lemba kini santli ki ke mission jong kani ka ayush nila banyo ka jing sumar ka basuki tambah ka pakak buat ka banjang du sudot dengan yoweri ki pai ki ba yo snow ini jing sama ba pino beda nang ni ngai jing ko ble pi ba to shim ya kani ko buksia ban ong ni pi nan den sadi we ban sadi ha ti ko counter namar ban yan yo ban tho pp yo ban tho shini yo bidawai ban ai ya jing sumar ba ti jing ko jing kya ha me ki songi prepare kani ma don bok ba ila brief ha mai namar ngam di doktor ngari to tong to pon sino nong bikman na thai na nga batay start na thai yo mapoy shabo bakla to don bok ba doktor ila yo open brief khmat shwabangan kren di hakani ka step na shwabangan kren kimyan phi ka juk ka bamanda kade ka juk ka start ni wa de jing start ni wa de kanu ko bla belong kloy dade gidi ki nongrat ru haba phirat Siapa mungkin jur, mungkin orang itu sok, mungkin dia kam keluar. Lom kuntai di nongpang lu. Kalau village kita nongol ke Jepang, village ki doktor, village ki hospital, bukher, siapa baik masuk di dawai benjam no. Pidi ben suthu bere, kini ki allopathy medicine, kini ki dawai. Kadot ke side effect hakalong run. Pilaju madam hagamat jong lagi, haba village sim dawai. Pidi tahu dawai by doktor tentang pidak sedem tentang pidak tentang pipenhiar kini dawai belum chemical ba pila banyo instant relief pila banyo ka jingkot jingkia kastayo na atayo pada nimsu thu ke ek banja hadin habot kani ka ayush mission mo kini ayush mission di don santli ki mat mo ayurveda ke yoga unani siddhi bergolti pinapet ha kini kani ka mission
kalong ba iki beglale ha por ba mensuat por ba mensuat ki dawai ba mensuat ki mot ban pin ki em yak ni ne log mo bi ma phi na ni ka than bi phoi jungi ki po nang ni ki ba banang le chakla ki nang wat yu tau kan ban dawai ki ki dawai but kat pada yat pada kisnan ni nang duna kum kini yang duna kum kita ki beri ba su thu shai utau klang balong kumno utau kan bat balong kumno na utau so balong kumno ki dawai yu ngi la bani ni la do ya kata la stang ban do long ya katan rai jong la de la sang ban klen ti kane ka ayush mission pada ka ki im ya ke ka ki im ya ma borong ka dawai borong kam ka majung brio ka don apa ko mare ka don ko mare barang dikki bo ngai phi ba pinele start ka bo man ji kit kan ba pinele hi ta hi di kita ada research R&D team, research and development team. Nak ada nak buka health department, nak ada department of health care. Kita kini ki expert, kita ni rap ipi mereka. Jika ni ru kadi kawai kapu nama ta, kani ka tahan jungi bangi dong kamba, ngin pergi imbiang ni kani, ngin dia berklan ni kani. Jadi nak kalian jungan, nak susu ba, ngin pa berklan kadi kelai tili, kata kadi po ayur kadi ang bad homeopathy, bad ngin dia berklan sakawai kayoga. Kuma kelai paroki mana. Yang ba i don't slip this yang ba electric treatment le physiotherapy po strong kaya tanong natin ba biyang ha demi pi kani ka yoga gidon nalo ki por mo menswa ka yoga limenta ha kani ka perthai menta na pi pet ya kani klara umdei tang hapo kani Asia chopo America ru ki non yoga kini ki yogi master ki show up ma kinong hika yoga na kong ngai pi kini ki basur spa untuk Hila alam kita ki billionaire. Bakata ka yoga system. Bagi hikaya pi kata kumno ba pin stretch, kumno ba pin pose, kumno ba pin exercise. Kaya rap siya sahi tapat. Nakwa bagi kani ka than jungi. Jiki abi kren hakani ka ski dapat. Ngidong kamru pang implement, ngidong kamru pin shine pili shi pat ba. Webi ba don ni. Namar kadon ka benefit. Hangni yang kini ke Ayush Mission. Lada kini ke mission ke barang tenmai pada ngej jangan kini ke mission ke banwanra ke kuat ke kia kini ke kajian ni barang kawai. Bangsa kawai ngaju ya friend hi bagi minister in charge mah bahai. Iladon ni kata kejimur penimur wanra iu ya kata ke Ayush Hospital kini ke kajian ni jom ni. Try kata kini ke motif जो कि निकी नॉन वीक वाले निका थाने भाई मन रहा है तक इस हॉस्पिटल व पीक पे बात हमें जान व पिंजो एक की दवाई लारा की दवाई की बलोंग नपो कमरे लारा का शिंपोरू बड़े कंदन के एक का साइड इफेक्ट ते यहाँ पर खदशाता है ते नकलियां जोंगा हम द बोन थाना कने स्टेप बनन क्रेन नशु आई कुबले कुल्लम भी पीपा पीला अप्लाई फॉर कुने dan आई कुबले बरो फाइ कुबला dan हने पो डायस खमतम यानी का मेडिकल टीम